Lobi brada nanga sisa na ini abribi fu Jesus Christus, meke Gado Canada nanga freda de nanga unu. Tide, adei sa me record alles disi, dan ade Kerstavond fu 2025. Ja, dan 24 december 2025. Dan mi bewani luku wan toli tide. Mi bewani luku a kado a presenti san Gado ben giwi leki libi sama. En mi wani bigina nga wan frak. Efu wan sama ben giu wan sani kaba di ben bigi giu. Di u ben wader. Dan mi wani aksiu te ye pakse gobaka na asani di asama giu. Di I holieke wan bigi sani. Saide a ben bigi giu. Saide I waderen. Kande, afudi asama di giu asani, bende wan sama di lobby, ne I wader a kado taki, ke aso wan sama gimi asani yaso. Kande, abende wan sani di be lobby, ne aso I wader a kado sa giu. Kande abende wan diri sani, de taki che luku, so wan bigi sani asama dugimi. Isi. Da mi wani luku, san Gado giwi leki libi sama. Mi de aini abuku fu Johannes, kapte 3, en mi dena vers 16. Ataki bikasi Gado ben lobi ala suma sotte, dati abengi hem wa enkri kabora mampikin abra, fu ibri suma disi bribina hem, no musu golasi, ma asa abida libi fu tego. Sana a kado, sana a presenti, san Gado gi, na wi. Ataki yaso agi hem wa enkri kabora mampikin abra. Tewi taki fu Jesus, a mampikin fu Gado. Da anode asrefi, precis, leki, tewi leki libi sama emeke wan mampikin. Ma toku ai chai a punt kon yaso. En wi leki libi sama, tewe pak sei, den pikin fu wi, sa wi lobby, ef wi ben abi wan enkri pikin. Uno abi na wan tawang. Dan fu giso wan sani abra lek wan kado. Abe o bigi fu tru. En anga dati, we fu stang pikin so. Efu aksi, tru Gado lobby libi sama? Dan sa a antwoord de. Ja, fu tru. Gado lobby wi, omdat abengi hem wan enkri geboren man pikin abra. Isabi, tewe taki fu lobby. Ika abi wan lobby anga mofo wawang. Aini 1 Johannes 3 vers 18 ataki, mi pikin engre, no me kiwi lobby nanga wotu efu tongo nomo, mana ini du, ena ini waarheid. Tewe taki fu a lobby fu Gado. A lobby fu Gado na wansani di wisi, wieke libi sama usi a lobby fu Gado. Faudu seng. Na ini 1 Johannes kapte 3 vers 16, ataki, so wan fasi wisi da lobby fu Gado. Bikasi abengi hem libi abra fu wi ede. En wi musu giwi libi abra fu wi brada ede. Atagi wi taki we si a lobby fu Gado. Fu di Gado gi hem libi abra fu wi ede. Ai taki fu Jesus tapa kruis. Ai ni dati we si ano taki Gado taki no mo taki. Mi lobby yu. A soyen en usi. E fu da aigo eifo na 1 Johannes kapter 4 vers 9. Da ataki na ini disi a kom na kring fa Gado lobby wi. Bikasi Gado ben seni hem wan enkri man pikin kom na grontapu. So dati doro hem, wi ben sa libi. A lobby fu Gado a soyen se fina wan kring fasi. Omdat agi hem wan enkri geboren man pikin abra. Dan tewe taki fu a kado a presenti san Gado giwi.
A giwi wan pigi sani hem wan enkri kabora man pikin. A gi hem libi abra fu wi ede. Mana sama Gado gi hem wan enkri kabora man pikin. We agien na wile ki libi sama, maar kole silet yaso na 1 Johannes 4 vers 10. Ataki disi de lobby, no dati wi ben lobby Gado, maar dati aben lobby wi. En aben seni hem man pikin leki wan forsun ofrandi fu wi sondu ede. Tewe gi wan sama wan kado wan presenti. Meestal na wan sama di wi dati lobbyeng ma so sefi en dati a lobby wi tu. Ma luku a lobby fu Gado. Omdat di wi aben lobby Gado ete. Gado fosi ben lobby wi. En kande e fu fa idea so no. Itaki mi a teke a pasi fu Gado ete. Mi a lobby Gado ete. Toku Gado lobby tide kaba. A lobby a fesi. En dati na a bigi lobby fu Gado. En e fu luku aini a versi a so peude. Ataki disi de lobby. No dati wi ben lobby Gado. Ma dati a ben lobby wi. En a ben seni hem man pikin leki wan forsun ofrandi. Fu wi sondu ede. A forsun ofrandi wan ofrandi fu bai wi baka. Fu pai wi pai man. En daarom Jezus ben kon leki wan baby. Fu aben kan kon fu aben kan teke wi pesi. Fu aben kan dede tapa kruis leki wan ofrandi. Fu wi sondu ede. Di wi ben de feyanti anga Gado ete. Di uno ben bakenti wi sondu ete. Wi no ben drai fikaden. Wi no ben taki sori. Toku aina tende. Gado soi wi kanada. Kande sonsani anga dekati ube edwen. En Gado soi wi kanada. En if you hati tanga ete. Ya beteke Jezus ete. You hati ben tanga. Toku Gado e giu kanada. Ai giu wanteng. Fiu kanda ai libi. En Gado no wanitaki ini wan suma mugolasi. Dan Gado giwi so wan bigi presenti. En a giwi na so wan teng di wi no be sukuni en baka ete. Ma saide Gado du asanide. Saide a giwi en man pikin. Saide abensi asanide taki aben fano udu. En wogo baka pe ubende na abigin. Na abukufu Johannes kapte 3 vers 16. Ataki bikasi Gado ben lobby ala suma sote. Dati abengi hem wan enkri kabora man pikin abra. Fu ibri suma disi bribi na hem. No musu golasi. Ma asa abi. Da libi fu teigo. Gado no ben wanita ki wile ki libi sama ben mugo lasi. En wile ki libi sama wibe ogo lasi wel. Mi sefi. Mi abi sondu samidu teken Gado en teken libi sama. Sani sami abe mudu. Mi be ogo lasi en aso alafu ile ki libi sama. Udu sondu teken Gado en teken libi sama leki wi sefi. Sani sa we abe mudu. En wi be ogo lasi ube ogo stafu baka di ubendede. Ma Gado sende hem wan enkri kabora man pikin. Fu falusu wi. Aini Jesaja kapte 53. Da we lesi vers 5 vanga 6. Ataki ma aben kisi mankeri fu wi sondu ede. En den ben fon hem fu wi ogridu ede. Da fon fu wi vrede ben den na hem tapu. En anga hem fon wi ben kombumbaka. Wi alamala de leki skapu disi ben lasi pasi. Wi ben drai ibri wan fu teki hem egi pasi. En masra ben potida sondu fu wi alamala na hem tapu. Fu wi ede fu wi sondu ede. Krestas teke fon. A teke dede na tapa kruis. A pai fu wi sondu. Fu wi no besa abi fu lasi. Dan Gado giwi hem man pikin fu pai fu wi sondu. Dan we na fu go lasi. Ma ook tu.
Leki fa askifi, pe ubende na ini Johannes kapte 3 vers 16. Ataki, fu ibri suma disi bribi na hem, no musu golasi, ma, asa abida libi fu teiko. Isi so wansani, taki Gado ben wani wi, fu abi libi fu teiko. Fu go fu deanga en, bakate wi dede. Fu libi nanga Gado. En fu di Gado ben lobi wi sotte. Na dati aben wani giwi. Da if you de wan bribi wang, leki fami e bribi, fami kon aksi Gado pardon fu mi sondu, mi poti mi bribi tapie isas, mi kaine eneng. Dan sabi taki, Gado agiu so wan bum Gado. Membre abon san Gado dugiu, want u sabi ma u kan fegete soms. Da meke wi abi gantang ya wi hati. Meke wi opo wi standa wi preisa, Gado. Meke wi go kandena wan keliki. Da meke wi opo wi standa wi gikaro gantangi ette wan leisi. Fu membre abonsa adugi wi. Aini 1 Petrus chapter 1. Dan aini vers 18 nanga 19 ataki. Bikasi un sabi dati anoben bai. Un baka nanga sani disi kampori leki sorfu nanga goutu. Fu un soso waka di un ben hori un gran sumagwenti. Ma aben bai un nanga da diri brudu fu Kristos. Leki wan lam. Disi no ben abi no wan fotu e fu flaka. Kande yi abi akado di wan sama giyu. En aben bigi giyu. Ma dan luku akado yaso. Ana moni, ana sorfu, ana goutu. Ma en egi libi fu wi ede. Meke wi membre anga grantangi anga preisa. Taki Gado ben giwi hen wan enkri kabora man piking. Aben kon le kwan baby. En aso aben kon bigi. En aben dede tapa kruis fu wi sondu ede. En meke wi dai lontu da wi soi alobi gita wan tu. Eke fa wi poi eke Gado soi wi. En efu wan samade. En ano teke alobi fu Gado ette. Luku alobi fu Gado agi so wan diri kado. Ano moni efu sorfu, efu goutu. Ma agi hem srefi. Gado sori hem lobi kring giyu. Alwasi, you no ben lobi hem ette. Teke alobi dati. No hori yu libi ki yu srefi, fu libi fa yu wani. Ma kong na Gado. En kaina anen fu Jesus. Bribi en begi. Gado sa ye. Jesus no sa dra yu gwe. Kona Gado. Kaina anen fu Jesus. Aksi pardon fu sondu. Suko alibi fu teiko. En fu tru. Jesus no sa dra yu gwe. Fu tru asagiu asandiu. Aksi. Omdat eke faskifi. Bikasi Gado ben lobi ala suma sote. Dati abengi hemwa enkri kabora man pikin abra. Fu ibri suma diside bribina hem. No musu golasi. Ma asa abi da libi fu tego. Jesus ben kon special giwi fu wi besa abi libi. En luku alobi sangado lobi wi. Taki wi sambende sondu suma. Sambe lasi kaba. Da ameke wi tron hem piking. Eke fa ataki aini 1 Johannes 3 vers 1. Luku na sotu lobi. Da tata ben gina wi. Dati den sakari wi. Den piking fu Gado. Lobi tata. Mi e giu ga antangi. Fu a lobi sa yu ben soi gimi. Fu falusu mi. Fu mi sondu. En fu gimi alibi fu tego. En so sefi me begi ki trawang. Fu den sa teke a lobi sa yu abi ki den kaba. En a falusu sa yu meke klari ki den kaba. Fu den sefi sa kona yu. We aksidi siya na neng fu yu wan enkri kabora man pikin Jesus Christus. Amen.